Poštovani prijatelji, moje ime je Dragan Jovanović, a ovo je naša internet prodavnica etnopokloni.com. Pojačavamo svoje prisustvo u zemljama nemačkog govornog područja, za početak u Beču, u Austriji, a postepeno i u Švajcarskoj i Nemačkoj. U ovom videu, za vas koji volite i poštujete tradiciju, bez obzira da li ste fizičko ili pravno lice, kud, srpski klub, restoran ili preduzeće, imamo informaciju da u svojoj ponudi imamo i ćilime koji nose toplinu zavičaja i priču naših predaka. Na razboju ručno rađene ćilime od prirodne vune imamo u više dimenzija, i to mini ćilime 10x10, 20x20, 30x30, 40x40 i neke veće dimenzije. Zatim tu su i jastučnice 30x30, 40x40 i torbe na rame koje nose boje i šare našeg nasleđa. Svaki komad je ručno tkan od vune sa ljubavlju i strpljenjem. Ako želite da komadi naše tradicije ukraše i vaš dom ili postanu drag poklon, posetite nas na etnopokloni.com. Za naše ljude u Beču, Švajcarskoj i Nemačkoj od sada smo vam na dohvat ruke, a za sve ostale vrata su otvorena, jer tradicija nema granice.